Čeznem da vam kažem je kabare koji će se sutra naći pred novopazarskom publikom u Kulturnom centru, a izvešće ga beogradski glumac Milorad Damjanović sa svojim kolegama. Od 20 sati u koncertnoj dvorani Kulturnog centra smo pripremili jedan zaista divan kulturno-umetnički projekat, tačnije projekat iz oblasti pozorišne umetnosti. Reč je o kabareu Čeznem da vam kažem, koji je inače autorsko delo Milorada Mikija Damjanovića. On je široj publici poznat tako što je vrlo uspešan glumac, inače je prvak drame u Narodnom pozorištu u Beogradu. Njegovi gosti biće kolege Dragana Mićalović, Stevan Pijale i Mina Lazarević. Biće dosta pesme, muzike, nekako je zamišljeno kao putovanje kroz neka minula vremena bivše Jugoslavije i zapravo podsjeća na neki standard koji je bio prisutan u to vreme i u smislu životnog standarda i u smislu putovanja i širine koja se nekada imala. Pored pesme zaista će biti dosta i poezije, dakle biće dosta stihova Mikija Antića, biće dosta stihova Desanke Maksimovića, Vaska Pope, dakle svih velikih pesnika bivše Jugoslavije. Veče će biti puno emocija, puno muzičkih nota i šetaće se kroz kraj i tako doživeti sudbina jednog čoveka. Poliklinika Ramović otvorila je novu laboratoriju koja se nalazi u ulici Veljka Vlahovića 1 iza dijagnostičkog centra. U službi vašeg zdravlja. RAM laboratorije.